Hram Svetog Save na Vračaru je jedna od najposećenijih i najatraktivnijih destinacija u Beogradu. Najveći srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu i drugi po veličini pravoslavni hram na svetu. Kroz njega godišnje prođe oko 1.000.000 posetilaca i vernika. Tu je naravno i Narodna biblioteka Srbije. Međutim, oni koji žele da ih posete već na prvom koraku nailaze na prepreku, a to je manjak parking mesta za turističke autobuse. Naime, svega su 4 parking mesta za autobuse na ovoj lokaciji. To očigledno nije dovoljno, jer se često može vidjeti da je, pored već zauzetih parking mesta, silom prilika parkirano još autobusa, i to na kolovozu. Time se ugrožava saobraćaj, bezbednost pešaka, vernika, odnosno turista i ostalih učesnika u saobraćaju. Da problem postoji već duže vreme, potvrdili su nam i vozači autobusa, rekavši da se ovde stalno suočavaju sa problemom parkiranja. Prema mišljenju vozača, potrebno je bar još 5 parking mesta za autobuse na ovoj lokaciji. Problem se, rekli bismo, može rešiti brzo i jednostavno, jer je u neposrednoj blizini, pored obližnjih kafića, veliki broj parking mesta predviđenih za automobile. Deo tih parking mesta može lako biti preuređen i prenamenjen u prostor za parkiranje turističkih autobusa. Inače, kako smo nezvanično saznali, deo platoa kod Hrama Svetog Save, čija izgradnja je u toku, biće predviđen i za parkiranje autobusa koji dovoze turiste, odnosno vernike, radi posete hramu. Međutim, do tada svakako ne treba čekati, s obzirom na ozbiljnost problema. Glas javnosti je u vezi s ovom temom uputio pitanja nadležnim u gradskoj vlasti i očekujemo odgovor.